اما براستي وكا نرتي هرما كردستان يا انجمان اجتماعية كردي ام جاري تشبوني هنا نتوينا اجتماعية سورينا اما وكا كرد ام بيرادبن ولدار دخن جالاكي كيتشي دكن دخوازن اف ساربونا دناب انجمانا كردي وملت مدى وجعدا كردي دا ام هلوشينن بشكينن ام كارن برافكن دناف خوانا دا وچه ایشک و اوی واهنا و چه بونه و مناسبات نتوی هنا ام دخوازن براسی سر بسه و جاری ام نهیلن گریدای بخوتنه و وک اندام پارتین انجمن اجتماعی کردی آن سر کرده و رایداری وینا ام برادر پاسپورت اینن قدر الامکان لگو اجمالات خوا جبو ام کاربن وی حاجزی ناف خو و روشنبیره را و پاسپور هر یکی مجال و بابت خدا ام تخوازن براستی على تكلياي كقلكي بريك وبيك وفداء سود جهاب جملته متفدرة وتفكرات سياسية انجمان اجتماعية كرديرة جبروي كي اف سيمينار ببونه حفتي وحفت صال درباس بو سر سيداراني بيشوا قاضي محمد 1940 حفتادا مديت قلكي اركي مايا و ام قاربن بين بيشيا شافي ملتي خوا بدريا هشمندي خورا دريا روشنبيري خورا دريا بوسبور و بروفيسور خوانا براستيج بروي كيما اب بفي بوني اب شف بايركا هني تشيكريا و دا مزران دنا كومارا كردستان لايران وهالوشاندنا وي بشتي كشانا سوفيت الايران او يعني بويركي برمزل ديوكا كردستان دي و يعني جبرگو او كومارا کارگری باش هبو لسر تفکر رزگاری خوازی کردستان بگشتی پیشی هالوشاندن اوی تفکر کردی هندکی يعني باش کرد لهمو باش کردستان ده واکر گو تفکر هندکی باش بکره و بیگمان اف سمیناریا آرمان جیشی آرمان او گو ام گنج خو ملت خو بهتر نزیکی يعني نزیکی وان مثلا جوار ببیشن گوته بگین شما ام شکستنه و ام سوده لیور بگرن ام کاربند پاشاروجه ده زیتر ام کاربند خبات خود آن توی لهر پرچه کردستان ده ببرابه ام کاربند بهتر فیدیجه ببینن و سروی ربازه تشته گو چوت هبون ام بدن عالی و تشته يعني باجی هبون ام فیدیجه ببینن يعني ارمانج يعني براستيل بيش هفته 7 ساله جكتنا كومارا كردستان ودار فكرنا قاضي محمد بويركي مظن بول تاريخ كردستان ده بيوست كردستان بسكنن بزعل من شماش كست وش انجام بتسخصون سپاسی انجمن اجتماعی کردی سوریه دکم که بو پیکنانی ام سمینار به پیزا و دستخوشی لهر دو پیشکشکار و پانلیستکان دکم بوی که هندێک بابەتی سرنجڕاکێشیان باس کرد و هیوادارم ئەو جۆرە سیمینارانە لە داهاتووشدا زیاد بێ بۆی کە ڕۆڵ و جێگە و پێگەی جنابی پێشەوا قازی محەممەد سەرۆکۆماری پێشووی کوردستان بەرز و بەڕێز بنرخێنین و یادی جنابی پێشەوا قازی محەممەد هەردەم لە نێو یادی گەنجان و لاوانی کوردستان لە هەر چوار پارچەی کوردستاندا بمێنێتەوە.